Nausen tlapola tlinglo chu anu le paten damdoin atangin enkawl san apualin mak no lak sake he Nausen leina tak mai hi anu hian October ni sombokwa kumsang ni somni pathum khan Kolsip District Hospital a hringa naute pum apor awangin October ni somni pathum kumsang ni somni pathum khan anu le panen Kolsip atangin aizol an lo pana tichuan ZMC falkona admit ngalani atuka doctor chuan naute hi zai ngalin pathian zara tlong takin anzeya ma se naute hi ICU wa dalu ani atir chuan ventilator mantirania zoizoya ma sonin tuna chuan manglovin omve theito e Nausen nu le pate hian damdo ina ni sompure tanom puya chumi nuwa chuan an khosak har satbaka an lein sen na sadon emawangin in kolan zom lo ni na hriata chosan mai andu thuan soita ni tin naute hian thisen warte amomo hlea makdeu main anu le pate hian an boi puilo baka an thisen an pedu lo nin thukan dong nurse le doctor te chuan ngai ngam lovin chosan lo shram turina shil thina ma se November ni ret kumsang ni somni pathum khan damdoina doctor te nena thujek nut chein an fapa chu an kalsanta ani tin he thu hi child protection te po shilriat nin anu le pa chuan surrender deed an jek ani anu le pa te hian Kolsip district ka khopakhat ras talia khosa an ni thu an soya bro nam ni in Christian ve thaw an ni thu an soibok November ni kwa kumsang ni somni pathum khan zo inspiration foundation te chuan note hi kan vatloa malak sak ngai angai nin kan ria damdo ina enkawl na sen so atante nakina a enkawl chunjom zel nan mi puine na ve bur kan lo khun sakta ne tien zo inspiration chona posa tran puina pedu tan zo inspiration bank account na hian apek thaye saza hum halai kalhumane nimin ni som thla som pakhat kumsang ni somni pathum chonhudar khalle achen vel khan serchi bleke trumingkar bongchom le ral keu khamrama chengthin saza hum hal mek chu kampanga tangin konglei mek ka athla konglaya na thok mek company mi ten lo charin EFNCC na thok te ne na an hret ter ngalani tenzol DFO tarlan danin saza bozui hian serchi branch staff te chuan amuna an kalchil ngal ma se amun an vatlen hian saza hi alo thiman to ni saza rong hi serchi AHNVT hospital a postmortem tura phur ngalani postmortem tu doctor H Val Ronan asoi danin he saza hian apuma silai kana hliamanaya a hliam hi thipui thama ngai ani lo thung saza hian no pai meka no nei po ahun trep to ani hetenga in thazo to lo ani awangin mi in silaya an ka awanga lau thong thlan che chuan anaw pai a sham to nen khama hian ache solta nin arin theiti ani postmortem result kim chang ero karle thotan nia ti chuaniang Tenzol Forest Division a thok tu te point thil sol ti tu te hi theitop choin an chui meka he poi khoina chungchanga hian serchi PS a FIR an thelut bokane somthum pakat tlasom kumsang ni somni pathum khan Tenzol DFO lalbek chama chongthu chuan helai saza lar takanga mu ani fo wangle mi kutpal ator mayang ti lawin mi puitane na ngenna public appeal po lo siam to ani mi te po hi kankul hleima ma thina hum halani ti hreng chunga han kap loi du thlat mai te ami zoji lo lea kangai tunla ya sa mutur awan to te rengen kan sarkarina hum hal na chang ala hre te hi lomzo kila hum hal lai ka phei chu a khesa sangro puisia ati tuan man chove chonin a khes chu aret viau tur anga yang mizo kan nia kan mizo je hi kan lan tir sham sham turani ramdang mi te chuan san nei chunga hum hal bel zeran du laya keini mizowa chuan sawang tak mizorama kan mu ngai zen lo kan han muwa kan han hum hal vea kan han ti thile ngal ringo chonia apoi tak zetani khati zong khanile photse ka video te milo subscribe pa milo in sak thina wanglom thoko seya milo in saka milo subscribe zel turin koron sombo ka che kalome